Yes, good morning, good afternoon, good evening. Yani okula kundu mwende no twilo ela kundu kwike bathokanio. Nye kwa masitwa memita Robert Mwe kala kamwana kakuyo kambani. Na tuatieni mbaito kino kila kilungu mwendete piu. Kilungu kila kitongo ise kuya ukambani na Kenya yonde. Kilungu kita EKAI TUNEENE na umundi tuende no nena nia. Nikenda ise kwithia ni tuende na kwaka mbai ya mukamba. So mashabiki maitu nienda mose kabila mwikalende nikenda ise kwithia nitwa kuna story vamwe umundi ni na mweni kalena na itu nikenda tutabie mweni wa umundi no so ona ndikwenda kwananga much of your time nenda nambo munenga kamwanya nikenda ise kwithia ni wa mukethia na imutabio ndu mwita ondu wita wa nikenda ise kwithia tukunite maundu bara kabisa so mweni waitu karibu sana. Hey, thank you. Ni wote ne vanini wigata Ni wita ne sabi ndo size kamera baya wambo matini ya muno no malika ni ondu wita wa nikenda ise kwithia twisawa kabisa. Musia isa ni kwati wa museo kulingana masala ukwilo ela. Masito mako nonye Dorcas Nzioka. Yes, mashabiki omunde tunamundo kwitwa Dorcas Nzioka. Dorcas Nzioka ni mweni waito mudanyano wa munde. Na mashabiki maito by the way Dorcas Nzioka team weni katika studio sito sia EKAI TUNEENE. Tuokani kendo ise kwithia ni watu tabia. Nita watu ete anundo yoneka ina some good news. So mashabiki maito otuende ni mutabisie EKAI TUNEENE yete tukwenyu nundu wa kisese kinene kana yete tukwenyu kwisla kisese kinene kisese nja Triple P TV na nundu wa wendosu ola wendo wa mashabiki ni mutabasia omunde loto moto ni yende no mwete kilungu kino na wendo tho kama loto moto. By the way it's very easy. We also simu yaku o dial *570 asha alafu baito. By the way bena some good news nondo wenda kwisindea ilaita wanaka ilaita imba vese ma 3 kana wenda kwisindea ngale we choose option number 4 nikenda wese kwithia baito ni walika kana ni wambe ya kuthauka idhawe ya loto moto nikenda wese kwithia ni wesindea ngale na ida shabiki wakwa ni kwenda isindea kindu kikitwa munda yani ni kwenda kwitha na plot kuno in Nairobi so mashabiki maito we choose option number 5 nikenda wese kwithia tukunite maundu bara kabisa nikenda baito wesindea ngale bandu no kwisindea ka plot kuno ilobi nikenda wese kwithia maundu tukunite o bara kabisa. So mashabiki maito omende katika studios tuna mundu kwitwa Dorcas Nzioka na Dorcas Nzioka ni mweni wetu muthanyani wa umundi so nienda wekala ni naitu nikenda tutabie nita watu ete muthanyani wa umundi so mundu kwitwa Dorcas mashabiki maitu ni makwisi alama makwisi alama komania na story yaku Niwa na by the way wende nesa niona kwanza niona shainete kana ngaini museo Yanga ini museo mavinda mavinda onde so mashabiki maitu by the way giutunge tina banini Dorcas Nzioka bevinda wokie katika studio sito na twa kuna story nake Dorcas obanini ibindela wokie studio sito beka story watu nengie Niwa o brief banini no likani mashabiki watu ya hata mudonyosu. Okay musia isa na ele asia yolo amondu maito nesweto maisha nengi na gesa kwa ile street ine na ibindani tajeni tongia kaimo byane kwetha nina umie kondo takuyu yani ndwenda ku aka kabisa ndia thie na ndia isilia hai mashabiki maito mundu kwitwa Dorcas baby ndokie katika studio sito na wethia ena story mwe very touching nundu ni weselia maundu ni maito muno na wethia ni wa force wa nundu ena siana waile kuea ena maisha waile kuikala wethia yani maisha ni mabika mwisho na ya mubidi alike katika street na alike street kwekata alike street nikenda wise kwithia ni wambe ya kwithosia kana ni wambe uthosia moi wake nikenda wise kwithia no wakwa to kindu kinini kitwanya kwithia siana siake ni wakwa to kindu kinini kitwanya musaivivisha katika maisha na YouTube no tanu nundu after oka show yitu ya EKAI TUNEENE bendu methi moimu rich by the way no wethia ni mind no mutethesia muno tiguo ndombo matungia mubea ndwala makami through kino chambe okay kino chambe ni tongia mundu wonde la waniriche na la monka mina kwa nkwithiwa pai mundi kwa kwati be mundu wangaliko ya kwitongo mina kwa na moni yenge waya kwa mitandao ni na mwaikia na mwani support kwa hiyo sino ndombi witho cia moyo muno nundu wa kwithiwa kino chambe ndie nda kucoka street ni na ni matumie numa ndi kwenda kwa Selina tethekie muno but abo nini na tethekie ni bambu witha cia moyo ni kwithiwa ila ngwa mukangati ndawia ni ngakoma na ciano kesa kwithia saita tu ni namba igwa moyo mwingi muno na
no niende na boya oga yusu wa monengie ende na kumwathima ni kana ulonge ukumile na thina mwende na kumoteria yeah. So mundu kwitwa Dorcas ile vinda wai katika show ya itu ni watu tabise kana wina siana itatu ni boni na siana itatu wina siana itatu first born ya class kana ni vinda yu form 2 yu form 3 ya I form 2 or you form 3 inenge juto yake la mwaka mwaka ni wandala now second born ni class 8 huyo go I7 yeah na last born yana supposed to the one lakini ana siokia nondo wa kwithi wa miaka yake timu bikuza ndatu na oyu ni challenges seba withi to maybe komanda na sino kenda wese kwithia shabiki ula wende no twithukisha baya maybe no wakutethia in one way or another challenges sembe nota okay ndi sana ndia kwa scholarship ya mundu to ndivia school fees ko isino challenges nondo no kona withu koma uyane tiki kana asikana ndo mandete tia vinda you story ye niu muno yari umande thangire kwa muno ando ngamo byane kwithona na tulon twambini ye na twatha you challenges sila sithi awone kwithiwa school fees sangi mwana no alungwe kana sangi okamina mauta uyane ona ndo tena muta ndo ithukuma tiogo utena toke ndo ithukuma ndo mundu ona okandu umika blood you challenges sithi awore isu nangi otisukuma na nasio na ila mashabiki maybe might reach be ala maybe makureach ya mena ndungi Eden kwisa kwithia mundu utito kutethia kwendo kutethia maybe bena mundu ngi wina Eden agenda okay kana sipa mundu wangu ni asimwe na undu thuku ana ingire mangu ni amini encourage angi umakande mbele yakana mundu akotabia ndeto ya Ngai so byandu byari makureach mpaka balawi makuona be mwana kyo mwa kianda byo wa minda yani roko rwanena nundu no abakube wa baukile mambo nela wo kioka angule na inundu mwandu wa ndeni nelo ile na mwandu ala wasila wande angule nundu dunia ni kwa kaya utesa byo ino ndo jaribu ngale kwa nino ngia Ngai na bikiana kuomba kanisa ni kwa bala wenda na wadi na watangiwa wa mwasamwe okay nandi in fact yambe na ndi kwa Thursday na ndi twadira boya kwanza nawe kana karibisha na mzee ongeo na ndea sindo ne test story in fact anenga maka bible nasone kalango songa soma na ndani siki songucho wow na rogia meba matona kuya makurichi andu me Kenya kana andu menza wa Kenya kana si andu wonde andu manza na ma andu ma US ma ku Kenya andu wonde andu inge now last year nitwa kile tuinena naku na simuambia ni wendete Mombasa vacation vacation kwendi hata waidi ya Mombasa twamino kunonge weswe pe mundu wangu ni yesimu naambia no kutuivia tuicho tui nasiana na asimandio mundu ta kansula sasa kwithia yani twavi watu athi Mombasa no ndiamona mundu ndamona in fact ando ingi bande ndiamona metho are you serious yeah you aiva kala ki aiva hotel 3 days na aiva transport wendete Mombasa bandu beta wata ndete Malindi haya courtesy of company yeta wata su ya mwebete kana ti company ni mundu binafsi na muyako na mundu su ndiamona in fact lakini ambia ila kwa Kenya no ndiamukulu ndio uweze shinda kuuliza mtu ndiamukulu ya dandi lakini ndete ya Kenya ambao siza kamera labda hivi wambe mutungi amubea pio itwese no kukomana na show ino na ino kuiwa moyo ndokamuete sito lakini iko mutavyo kiondo ba mwe wambikie Mombasa mwathambia okay ningu tungi amubea muno nikwitho wanu watu malu kile kondo kuona tuona tando tomisha na maitu in fact on mija makwandia akomanga watakana nithi Mombasa kana binda yura sia kana sie kana sekana kai ka out kambe kuthina ciana ndola watumie twasioka wethi andu mesenga kwani numi sembea saba ando mona in fact tani kwa tia sponsor ndise ni elasiata na ndo inge moki manyenda kuona moseo sine kwa tina miandi na mundu we single yani wala umeona Yesu no we na keneke mona yani mona hata mundu tutumie ndua ndutwa na muyanko mana nake ndia mona in fact sikumona na andu ingi methiwe magikutethia ivinde mutu nena naku ni wambiye andu ingi methi to mai come through katika maisha maku na andu mutakomana sure nigo nondo yuta yu
Na kalanga bia manda mwe kalile wa ingoli nomba ibata. Sikuru ibata unga motabia toka akakilia. Twende hapa biko bandu ambia ni mante namba. Edia nikile na manda namba na mwandikia message ikara. Ayamba okilia. Saingi ndiambo akukwango na akilia mwe na mwana ile. Kwanza nakwete usukana vile yuna usukana bandu. Ni wangu ni simu yako na direct. Angu niambia kana inoneta namba na mwe in fact yula si bani tatu. Na ambia nini kiata. Nisise ne dia isu nimbo hili nimbo se batia lete. Anon je da kwa se chance kucha kuivwa namba yu. Ya bidi no sajiba no sa namba su. Ala yuna ambi sa salon. Na ambi se to kalanga buta mi ya no ndona. Kia kala mona kale around mi tatu ba. Nona namba su siwe ja block. Ani bai no ngi ba dwangwa. Ana ndito na nabo. Ni atwine na mundu ngibu. Wamba tie kasombo kwa ndo kala isi. Na shift lakini na mutabia. Na kwa wasi wakieba namba. Aiba deposit. Muno wake kaibita hata ibita deposit ndio nje na pesa ndo nakuikata. Kuiba. Kuibia deposit na kuibia rent. Ebi si ndo ebi ngile 15. Wow. Mutungie mupya nundu nonise nuko komana na show ino. Yani mutungie ni tongani ni mo yanga muno mwathi mani kwithwa. Ona yo ni ile unaona na mwandikia ka message na kiendo kandumia. Enda ndisi wana mwandikia message wakakara. Akaniasimu. Na yu mundu kwitwa Dorcas. Mashabiki maitu edhana ulikanenesa mundu kwitwa Dorcas ni twethiwe tuishia story yake katika studio situ cia EkaiTuneene. Na mashabiki maitu wethi yani ma come through pio yani andu ni ma support in so many ways. Nukuwa naye Mombasa we endete ku vacation mundu zwa ibe Dorcas mbaitu ndo imbebe kenda wise kwethi yani twathi kutu na mundu kwitwa no mundu kwitwa Lilian Kingowe se kwethi no twathi kama Mombasa twathambia ngaba nini 2-3 siku 2-3 alafu tuisi oka Nairobi nikenda wise kwethi tukunite Mount Onesa. So mashabiki maitu oniende no mulikania umunthe tuna some good news kumwia etha nwithi mbaitu wina dream ya kwitha na plot kana munda kuno Nairobi. It's very easy na witha ukata wendo uka kwisindia munda kuno Nairobi we also simu yaku. It's very easy also simu yaku shabiki wakwa dial *570# alafu o choose option number 5 either wenda kwitha ukisindia munda lakini either nukwenda kwisindia ngali yani ila mamana meta ama 3 either we choose option number 4 na witha ukana silingi 500 hiyo ka na alafu ku standard chance kwisindia ma 3 kana kwisindia ngali courtesy of Lotto Moto. Umundi katika studio situ tuna mundu kwitwa Dorcas Nzioka na niwe tuende no kuna story nake nikenda wise kwithi ambaitu ni mwamulilikania na ningwitha ngumwikia ka clip producer nienda wimbikia ka clip kama mundu kwitwa Dorcas Nzioka mone muthonyola wa katika studio situ ulondo waile nikenda wise kwithi ambaitu yani ni muona ulondo mashabiki no londo ngai withiwe aitethesia aithokea mundu kwitwa Dorcas Nzioka. Aya tuambeje nukumboni bandu tumande pesa inambia kurunge tina yibani ba ibinda yene kalita yu na madina sibonde ciana natwa school unge wana ninangania admission na ndina mpaka uniform tamu sibonde ya som pesa na ndadi tam cia kalilo nomba imanda mwezi ambe to diokie kala kwako naambia netoti ngwani bandu tukamande pesa nyina kwa na ibani dine na ibani biketo mwese madina pio ayo ndo naleta kama twathi namkulilia ni banda bya yibala twathi twethi utaka ngachawe akona byaso la twendie twathi twabika ambiye ni mumetina ndo amanika ni nyawandwa eketwelunganilwe mwe kana ko ndo ambiye aya kuyara ni mumetina yani dikatwika ndamane ni mumetina tanda mwese ndo nonsiane okay pala ukolika nelike ndio ngama pala ngwezi abangiti line the same nathi twithi isiwaso twenda twathi the same siwaso ambia chaka kwake yusu wa dhira banga ayo kayo twithi kuna twatinde to tukakoma ujo tena leo yan twena nzamana twathi nyenda twendie angoni simu twakumana jiso kone twathi twendie alika twekala kunye akasila makuma mboni wese malunga na sema tiandu mende ta mundu mwani ni shot na nyando na ile banya mandunja twendie alika mambiye nebi masene bya kwe wati esi ninungite stove ninungite ata
Mina alikana kala. Iwa site yani wambele jondo kwenda na wanengete kila kintu materials yonde. Mina adi. Kani sio na mundu kendo saitani. Anenga silingi manele. Waiwe amao uyono madamu no wathi kuintroduce ye na iwa kutwa wiani wathi aponia Okay, we are see. We see ya woteka yini we all sex worker you. Ni we so woteka. Kutwaku Ndo ambe yune kala basi na isio kuya mama ni bona sio sawa kwa. wethia option ila watia na no uthi utethi wiyoso Na ene di kana nilike yani baike no ndai ready kweka. Ona kaka mundu ambia nilike eliminate saifu ndo nalikite. na yue ila ukia kutabia kuya akuwa ndi buya wa mutembo sui ni chawa kunengi kana wiyoso mundu alika wiyoso ndetha na beke ndwetha kwendeka requirements Kila wende kana ninge usaiwe au ando yeti bandu. Chwa bandu wa yani. No need the acid. Ana chwa nengi. wenda ukuite Wenda wipi na tissue pia ndo iso hiyo. Ila wando yenye na dina nesi kwa mundu. Niwa saisi ni nanda ni wita njiwa. Nesi kwa mundu fiendo saa. Kino saita no saina. sio tuko Na saisi utindie mongamete ndo alia kungoma ndo kupona. Ni bandu mokonga muvangela ine mongamete mundu akakwenda kutina. Ndo alika mundu so. Baadhi mundu so nanga maana ili kwa saa 6. Na inoki ama. Ala mesema kwange ni face phone bandu badoko no itembea saisi na ma. Lakini nje na option. Nje na sama motorbike. Mundu asiana. Sika kwa mengi naanza. na yu uyoswa nini wothukumia bakende kana no wothukumamba ko munde Okenye namba sio kana njina mbaku ya siana labda ati nene uya wona ati mundu findu ite ngalitendana na mundu ne kalanya aina uya siana mamu tata mamba ona kamsela ko rani okulukulosi not serious na uya siana nasioka ne kalala wasio ko iye ne kallewa kubeta wiki mwenda osioka yingi mundu ne uya wona ati mundu ne kalawe dia ai ngiwa woyu tito no dikwingi tuone kalile yu kumebinda yu nyene kalangana na kabani ndange na sio kangi na mbio dhimbola ina mbia kwenda at least na mbia kuacha na mbia kuivoka ngasi mbola utendo polo toro kawaida twende cha mwana woki no kina chacha na skulu onienda kule kana sio na onesikanite homo ndo tasu ona kwa kalika form 1 yu last year yo yule form 2 oyu kana ka kwa form 2 mwana mo kwa form 2 na niwo mwebya school fees ila mundu ngine thana ke no nye ikela nene kite binda yo ile ko likana nakola nene na robo pesa kuma musi no jende tabi wasi wa diko ko kunga makuwi ngabi kwa kasaluni lakini wewe saluni bado yeso piki nangu ni biora challenges no ndo nyangu wale kila kendo rent chao nambani ile to ne kara no ta maloni media nangu emela nina moya ni mundu mengi na maloni mene nguiva chao nyine gwara semba muno chongo na binga ina mwana bosi okakwingi pako munde okay ana yuni nienda ndi pia ndienda ndo na yunji wana niko niendie ni wana niko watafia wako hiyo tena kendo. So Dorcas ebindesui ikuno katika studios ni watuite kana siana sia kusithitwe siana si school with it na challenges sia kuiva school fees or you maybe be mundu tonda kwitha kami through kethia maybe no ku sponsor siana anu kutethesya siana ni kendaweze kwithia siana ni sia soma Okay kwa wajumba ndo sina mbokata scholarship nikaona kwa tokenunga twa school wao na wewe uende hata we wa timu thoku na kulanda na isi ndo isi sionde okay oyu katika we waku ni chawe nacho nini daona kablo de kala na kwata ni la bandu we andi ele siambe ni yunge wani siambe na kasinjo kau kila nina joni dry amba sindo isi siamba dry no nenda kala kabila kasio kasinki nini au
nena mashabiki nundu inisi nimeukomana na interview ya muthenya no mundi nimaende no twilo ela umwatavie kindu kilo kwenda na inisi nesaki I am very sure that mashabiki nimakwitha me come through mwatavie kindu kilo kwenda nye mashabiki EKAI TUNEENE ekana sekana nimwekene kama ndethesia na yu kwao yuti saluni ni ende one sani kwithwa ona kwa chuma ni tono kunya chama cha ngilili ana botu isa ngatoka iborent nengi kwa u kana se kwa yu dina dryer nakalaka bila ka sink na to troll yani siendo taisi no dryer na utena rollers mba isu ndio ndo kwetia kwa yu kasa maila wakana wakajele bidi ane mtu wa saluni ngi nisi sino mbesa niende sina kumali yuko ngona sindu isi niwa moyo mono na bala byo ndo methito many promise ningi no niende ana maboje meya mathime ni se kana wona mundu amina kunya kwiyunya kase no ni kiondo bebya wona wendi kuno mpaka to yondo tosimbo jana na mundu kwitwa Dorcas bya ndwala mwabuko mamo ulawya wethi ushana itu ushana studios I mean ushana mashabiki maitu andwasu marafiki asu makumwabuko manamo ni masiokio ku reach kana ni munena namo kana kwaendi hata nakino pia na ita lando ete no tunena ngitu kosani yake na kwa hata akita usenga in fact kana sing bana na mine kana na bala na nengania channel ningi na mino nenga na andiko no asimu na ndo ingi na ume kwa na mundo yokuli atome bino yewa kuweka no ndo ni mundo ume na akona skirt ndale yako dikomanda kula akamela wawa ukweli serious ona oyu January no be jamaa ilongunia jamaa ndo bangina shi story lakini na Kiswahili na jamaa sio wanangunia simu kwa nena muno ambia we na mali na kila kindu lakini family ya ndie mundu yako na mundu mukagita ngwangu benziane kaita oni utese bala kama tesa ibidi ya adhi yakawe mundu muka tuwa ngula sia na romi mbino yiba no kana no muto ngutethie ndu to makwiko ya ikane no ndusu amuya kalivo ya muno onye na moya kana ndie ndete na thina wani pushite lakini we na mbesa ambe na mbesa na family ya ndie tene na ambe wana ilobya kabiko wana ngaline wana mundu mukena ngwangu ibidi adhi akawe makamande ande seka na spirit lakini na mya wana amkabiki ya bandu bako tamuko akase kana ndo sindo wenda na metaka kuunya kuna mwe kala yake boya muno what shabiki maito omunde twina mundu kwitwa Dorcas Nzioka na shabiki maito edha mundu mutonya nitwise ni mwa support ye mundu kwitwa Dorcas muno ni mwa support. We are so grateful on behalf of mundu kwitwa Dorcas na family yake. I really appreciate yani ulundu mwokie mwa muthethe ase nikenda wise kwithia no waende na maisha wise kwithia siana no sia soma na yuma shabiki maitu mwikanoe ni kumsupport nundu one day one time ni mukamwona bano na tio muona mwondo ile tio londo ile producer mbikieka clip kanini kama mundu kwitwa Dorcas tuone wise kwithia mashabiki ni muona ulondo ile ola muthenya wogie katika studios now ni challenges singi siba ukomanite nasio apart from isu sia ki job apart from sia ki maisha ni challenges singi siba mashabiki matono kuterese okay sangi ni wata nenda ulama no isota yu ni wata nenda ulama okay ndio no wezo no ta yuno na ayusi yukola ni ndia wa kusuka timbe sambinge muno lakini wana wagende kilo suka the same kindo ki mundu ebaro isambo ikiposte ke yani nitangilile kana 25 so ke ya mundu otiete amotiete angili kone na siana ndo saluni ndiende wasta kilasi yende wakusuka wa minos kama ndo nesande ndi kuona aleodi tale yakuka ngona mundu ndo nda mino ni dame ni wanje ndo lama kulamia bandu bena ndo ingi at least ukesakithia abandu kwa rombe soka yungamia na ni wabikuye social media kundu andu matono kwatia kana ndu post yawe ya wako ni post ya muno TikTok ala metikilo kuna bisa we siti yonde metikila no ni post ya muno TikTok kwanza so TikTok matabi matono kwatia baka katika TikTok katika Facebook TikTok no ni ita 7 Liz Doris 7 Liz Doris 7 Liz Doris yeah 7 Liz Doris ni jeta isi maanisha hata
Isi ni account yako manaji isi mimi hakiria kuandika. So we tau. So makwatie ku katika TikTok. Na sukana wala wewe tikelo kuna visa. Unajua si wote huwa wanakubali. Lakini msukanesa. Ni msukanesa. You nienda utabia mashabiki maitu uya waku ubingwite bani kenda usekwithia alame ba kubi. Kana alame kuno Nairobi mundu utona kwitha akwenda service yaku no ke akumanza balawi. Uya wako ithia wa makongeni wabau makongeni mathika. Kisii estate. Wabau school no step in. So andu monde ala me thika andu monde ala me Nairobi andu monde ala me Kitui Machakos nimukwenda support mundu kwitwa Dorcas no mutembelewe wake baya makongeni thika bo school no step in wabika no kungonia yeah manenge namba ya simu nikenda wese kwithia mabi kama makongeni no maukunia simu onakwa ni gwata ngwenda kwesila bo ni usuka ome alama suka wata director wakwa waya mundu kwitwa Morris no kebo no esele bo wa muskanga banini no ni muskanga nanga mbuka kadai no wa mbuka kadai so mashabiki maitu twethe tu support mundu kwitwa Dorcas Nzioka ni muona ni with it aendenesa na mashabiki maitu we want to say thank you so much wandu ala methi mind no support mundu kwitwa Dorcas nikenda wise kwithia no weather no yani no mamutethe in so many ways nikenda wise kwithia maundu mesawa kabisa so Dorcas kila kingi cha mwisho maybe utona utabia mashabiki tu iminokelelea ni chao kila kingine kana no ndikaenda ndani at least nyini wayanga ikakwata uya sio wakatweka stable nesa kakwata support nyona mundu wake jinya kathiko watendra yakanenga ni saa ingine unengombe saa ikalika kondo ndo mundu no maingi nengi kusema kweli mundu wake jinya akawendra yakanenga ni gomwe ni kwa sababu at least esa luni combine na kila kindu nene uninze nondo in future no ni boyo singa ino andethi ikanene boke jana no part student bado na family la watu aitu kula watu aitwe ve mundu withi ya ku reach maybe munene kana aku reach ni kana wese kwithia no amanya ndu mwende na ciana okay pai mundu asma yangu ni lakini andu moyo usu wake tu andu moyo mangu ni to in December December ya ba matuko 15 no mambia nina ngana ciana sithi sikaime na kwa nundu akona makulisa na isiri mukwiti olo wetani ya gwana cio ni sikala siesa kuma na makwake na ndeta bandu basa ndu bala ni kala na bala uwe bala na mutiji ana go githia wana silingi 70 kana yena na makulio me kalanga beri ngonia onongia kangonia ina miandi sa muna ngasiana na kala mu amina bina wakwa ya no mosisi ino muketa mwisi amuna ni acho yani tumaembeza ndo kindo chambe kuma na makwena ina yesiana sana ne basi abikia kwa school na ye mwana wenda school muyamba na ta family mukatumuka sango na keva ningili tano mukasi uya mwana kyato anengeti uwa na mianya mekango ni simo yolo wacho siana kila ni momenda mwaka mamesi makasome tieno ikarongo ni amembia makaime tweka langite uwo suyete na mukoni simu na mukulia yi na mukulia kanu kwibi na school siliko ndo imo sienda nizo kila ita mundu wasukuma pushi wa mundu akilia na muyatu mengiliza ndato ni bese na school ya kalewe sio mangilile yenda yo December na uadela wajumi tokene binda yetu no fasa mbasa rendi no media school kalangu ka school ya ndo mwana wataitu na media ju nina mkonia simu na mkolia avangendo kaiba school angulia school jiba ani media waire mutamuta mundu kala Kenya ngiti taweze kana ku school so ma asiba wa na ikana nake ngina kenda ngoni nakwa thelo uko theletu na yu omundi mundu su akamugu kunia simu kana uketha no kwenda ku reach no munenge opportunity ya maybe musio kyane mwekale nanya nake ndwiti kila tizio yana itu na ngawasi bari nake ninge mwene na ngawasi kibeti na muse stories ni adelu ni adelu now ikuli ya mwisho tuiminokelelea ni wamuye kwikala soko kana nukwenda tukumie soko mwa kwanza ne wako hili mandu ala na yani ngoja kwa mbobo na no hile niona kwanza niona wewe sawa no hile kabisa kwa manata ndikuona wewe mwadhima ndikuona uende na ukenga kengothio
Ngise ni viatanya. Ngise matukwa kwa na mundu kutwa bebi na nasiana. Mebo. Be mashabiki maitu by the way genuine matwana kwitha mahendo ku support we na siana nikenda wise kwithia ni mwaka musie kwa kama musiki utho in fact no ngone boyanga yake somebody mano nendo kwa yasiana musie sema isha mata ni kondo oko akala kendo no WhatsApp no expensive ngine yue ndio linga na wise tayo sasa wa mundu mokambe yenge zero kusema kweli unaona anya ndiwa ndo siakana kangi Mundu asiele mamba kutumundu kuyamba kwa mane motwae ukamwaka bakite kwa yasiana nibo yonga yakwathime okay sawa mashabiki maitu omunde twina mundu kwitwa Dorcas Nzioka na niwe woki tutungia mashabiki maitu mu byanundu wa support ila mwithitu muimonya baya katika awia wake mwithitu mu support siana cia KCS school yani mwithitu mu support maisha make so mashabiki maitu we really appreciate nethabe mundu tona kwitha ena wendi wa kuendea no mu support kana akwenda mu support nundu no mwaiwa bado sindu sina stabilizeness lakini no wende nesa it's much better than last time ila waiba no with the uimu reach katika ila namba yaku ya simu ya iba 0705 0705 05 ingi 05 76 37 nikenda wese kwithia no mau reach bau mau support is no yo registered M-Pesa tuo is no yo Safaricom M-Pesa so mashabiki maitu no mwetha be mundu kwenda support mundu kuitwa Dorcas no ose namba yesu yake tukwitha twimwikia bo katika show yetu nikenda wese kwithia ni mwamu reach wese kwithia ni mwanena nake ni mwamu encourage nikenda wese kwithia mbaito no mwamu support in so many ways nini sema mashabiki maitu mwitha na ngo ila ya kunenga ne ngo ila ya olau na niyo kitumi mu ya mashabiki maitu ni bata nenyu pio na niyo kitumi ni mwiye either no kwenda kwisindea munda kuno Nairobi kana no kwenda kwisinde angali courtesy of Lotto Moto. It's very easy. We also simu yaku o dial *570 ash. No choose option number 4. O choose number 4 either no kwenda kwisinde angali. Na ni shilingi 50 shillings o shilingi 500 no kuyungamia no kwithia no wisinde ma 3 courtesy of Lotto Moto. Neither no kwenda thauka no kwenda kwisinde munda. You choose option number 5 kana with you choose option number 5 nikenda wese kwithia ni walika katika draw ya kwisinde ya munda courtesy of Lotto Moto. So mashabiki maito twimino kilelia twendo muya ngai no mwendete pio na idwe katika studio si EKAI TUNEENE ni tumwendete pio Dorcas matabie kindu kya mwisho twimina ni ndo tungia bado okina ndo ngela mandeti lakini be mandwe wanda monge bado wanakuyu wese wandeti nekana sakana tuishi yange wesi ya mbeju nekaleta maisha maima aibu muno ningulika mukamuto kala kwa miado kala in fact vikabua mattress magala muba mattress ndo epo ni bwa mattress je bwa kana sema yana ngino leo bwa na bindani waje mwe yangu ni asimu twanena na ni nambise yuka saloni nguvu ya njambe to shift yuka sombane kaune twanena ndo miambesa na ina wamuto na ivya mwana kwanza pesa mu school veo nonge pa yani vena ndo nainge nibenya za wezi wa mention lakini ndo nainge muno kana simu kwa ngi bado amino nenga ndo ingi wa uye mwana uniform usi wa ya junior secondary at least mwana alikena uniform with ya ina aibu na nditongia ngemu vyani kwithi wandu wake katimu nditha ndionekana vyata ni mundu ndanitha na uki ni natungie yani ninoni nina ndiye binda yesi ana sisi wa school nina inevia kwina ndume na thina muno ma school ni kini noni kibetiki na kana kelitu na kana join ya form 1 na yanga ke kana mbathi mukanda kunga kwa uniform ke join form 1 ende kaje na kia tukegete open skirt yengu kaina mbaibo yani nje si kwa nje sikibete lakini yanga ke kanina pesa ni thana kitwanga kiuya nukwithwa nyana kwake katia ndwano jesi kwa uni yanga ya mwathime muno pyo ndu na kaleta maisha maibu ndi onga yesu ametanga kuna ametanga moya nengi maibu nikwithwa mawia ni asu andu ala mathoko mako mebi na kana si njesa kana ona si anasi andu asu metha maitega ku maikwa rweki umametoke mundu ucio ti ati ndelingite mbeponi akalebu sa ngino kwatu na skali
ita yuko mite uko onza ni kwa na mundu mya namba sio thia maisha kwa ndotako kwa u ekana asikana ngai amwathima emone amwathime muno yo banene na amwathima muno pio amwathime muno pio no nasi ngai amwathime. Shabiki maitu umundi twina mundu kwitwa Dorcas Nzioka na niwe ukutunenga story yake vala mwe umubikiti na vala mashabiki maitu ila support medito maimunenga so mashabiki maitu ethabe mundu bado uyo na support ukwendo support mundu kwitwa Dorcas tafadhali katika namba esu yake tumwike itabu katika screen situ tafadhali mkunie simu mu encourage mkunie simu di katika salon yake wise kwithia ni wakunenga services na kuni wa munengo kindunike na wise kwithia mbaitu ni twa support na nundu ni mutapasia akamba. It is the only way, that is the only way to turn your support. Akamba maitu ma diaspora, thank you so much for coming through. Thank you so much for helping mundu kwitwa Dorcas Nzioka na may God bless you, may you never lack in Jesus name. Until we meet next time, the same place, the same time, may God bless you. Nitumwendete muno. Turus.